muri iki gihe umwaka w'imikino 2024-2025 muri football ubwo warangiraga amashampiyona menshi kuri iyi si ashyizweho akadomo. Muri uyu mwaka amakipe amwe yitwaye neza andi ntibyagenda uko bikwiye, ayitwaye nabi ndetse n'ashaka kwiyubaka birenze uko yari ameze ari gushakisha abakinnyi yagura kugira ngo igihe kizaza muri shampiyona ya 2025-2026 azabashe kwitwara neza ndetse bitewe n'amarushanwa bagiye bafite agiye atandukanye. Ni muri uru rwego mu Rwanda transfer zikomeje kuvuza ubuhuha, abakinnyi bamwe bava mu makipe bajya mu yandi, abandi bakinnyi abo bifuzwa n'ayandi makipe agiye akomakomeye bashaka kongera urwego rwabo. Ni muri ubwo buryo mu Rwanda hari abakinnyi benshi bari gushakisha amakipe ndetse bari no gushakishwa n'amakipe agiye akomakomeye yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Muri ubu twahera nko kuri Azam Football Club ishaka myugariro wa PFC ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi niyo Mugabo Claude w'imyaka 26 yose, akaba ari na kapiteni w'ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya Azam ikindi cyiciro cya mbere muri Tanzania ikaba imwifuza cyane kugira ngo azatangire umwaka w'imikino 2025-2026. Andi makuru twavuga nuko urucaca rukeneye miliyoni 157 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo FIFA ifungure Kiyovu ibashe kugura abakinnyi. Ni ukwishyura imyenda y'abakinnyi n'abatoza bareze Kiyovu Sport mu myaka ishize, banangiwe kwavu ko ari menshi cyane koko. Umuyovu wese arasabwa gushyiraho kashi kabisa, ni uguterateranya bakareba ko Kiyovu yakwikura ahantu. Indi nkuru twavuga nuko umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi Ntwari Fiacre yasezeye kuri Kaizer Chiefs yo muri Afurika y'Epfo, yari amazemo umwaka yikinira aho yagiyemo avuye mu ikipe ya Galaxy nayo muri iki gihugu cy'icyiciro cya mbere, aho yari yitwaye neza cyane akagurwa amafaranga ageze ku mayero 400,000. Indi nkuru twavuga nuko Imanishimwe Djabel yabashije kuganira n'abanyamakuru ba RBA abatangariza ko 2018 yafata umwanzuro wo kuguma muri Rayon Sport ariwo mwanzuro mubi yari kubafashe mu buzima bwe kugeza ubu. Indi nkuru umunyamakuru w'Isibo FM umutangazaji official yatangaje ko umunyabeni Dodo Doku nawe ari mu bakinnyi bari kurambagizwa n'ikipe ya APRFC. Doku ukinira Asam FC mu Misiri akina mu kibuga hagati, akaba yifuzwa n'ikipe iteganya kujya mu marushanwa ya CAF Champions League kugira ngo izabashe kugira mu matsinda nk'uko imaze igihe ibyifuza. Indi nkuru twagarukaho nuko umutoza w'umunyamaroc Adil Elad Mohamed ari mu batoza batekerejweho na polisi bazayitoza umwaka w'imikino utaha nyuma yo kwirukana Mashami Vs. Adil kandi avugwa muri APRFC yatoje hagati ya 19 na 22. Indi nkuru twavuga Rayon Sport ishobora kugura umukinnyi wo hagati Rutonesha Hezbon ukinira ikipe ya Gorilla FC. Rutonesha wigeze gutizwa muri Police FC ari mu bakinnyi beza abanyarwanda bakina mu kibuga hagati. Uyu mukinnyi akaba ari kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport. Indi nkuru twabwira nuko Esombe Willy Leandre Onana wahoze akinira ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'abanyarwanda n'ikipe ya Simba FC ari mu gahunda yo kwerekeza muri Club Sportif Scasfie yo muri Tunisia, cyane ko ikipe yatangiye ibiganiro simusiga n'ikipe ya Al Hilal Benghazi. Uyu Esombe Onana asanzwe akinira kugira ngo bamwegukane. Indi nkuru twamagira nuko umutoza w'abanyezamu wa Bugesera Ndayishimiye Eric Bakame ari mu batekerezwa muri Rayon Sport. BNB FM yatangaje ko ubuyobozi bwa Gikundiro bubona Bakame wigeze kuyikinira nk'umutoza mwiza wabufasha abanyezamu bayo. Ni mu gihe Ayabong Rebist ashobora gusubira muri ikipe nk'umutoza wongerera imbaraga abakinnyi. Rayon Sport iteganya gutangira imyitozo kwa 21 Kamena 2025. Ikindi twababwira nuko ikipe ya APR BBS yari gukina na Al Hilal yo muri Libya muri kimwe cya kabiri cya BAL Basketball Africa League yamaze gusezerera APR BBC yitsinze amanota 88 kuri 71. Indi nkuru twababwira umukinnyi wo ku ruhande w'umunyakameruni Aziz Basane wa Rayon Sport arashaka n'amakipe yari akomeye mu Rwanda.
uyu musore akaba yarasabye ko yagura umwaka umwe yari asigaranyeho amasezerano, ariko Rayon Sport imubwira ko umushaka yakwishyura ibihumbi 50 by'idolari.